Сүретül Курайш. 4 ayetten тұрған bu сүре Мәккә шәһәрендә иңелгән сүре буларак, bu үзенә бер күрә тарихи бер сүре җәмәгать. Монда күп тарих, монда күп хикмәт. Шуңа күрә без беренче мәсьәлә итеп куябыз. Курайш дигән кабилә булган. Шулай, мәсәлән, Курайш дигәндә Курайш дигән кабилә. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шул кабиләдән дөньяга килгән. Нәрсә дигән сүз ул Курайш? Курайш. Мисал өчен менә теге мин гел аны мәсәгедә бар иде, нидә бер менә үзегезнең яшәгән авылыгызның исемен уйлап караган бар, кая чыккан икән безнең авылның исеме дип, мисал өчен менә Мисрим Арча нәрсә ул дип. Хәтта Казан турында сорасагыз да, Казан. Кая чыккан Казанның мәгънәсе? Ул Азанмы, яки Казанмы, плов пешерә торган. Вот. Ярый теге Балташларга ни булмаса инде, ул Балташта Киев өлкәсенә кайтып килгәндә Салавыш дигән авыл тора икән җыл өстендә. Шунда кереп намаз укыгач, намаз укып дигәч, имамнан сорадым, әйтәм, бигрәк матур исемегез. Кая чыккансың бу дигәч, Сволочьлардан ди. Сволочьлардан чыккан бу исем ди, Салавыш. Мен башта ышанмадым иде. Әйтәм, бу хәзрәтнең бер мәзәге булды ахыр дип, кайтып безнең академик Индус Абид Тахировтан сорагач, ул безгә монда җири мәчеткә, җомгага да килгән. Ул әйтә, дөрес ди, кирәяктагы авылларда шукынганнар ди. Бу авылны шукындыра алмаганнар. Бу авылны шукындыра алмагач, 40 апасын язып киткәннәр, сволочи дип урыслар. Шуннан халык җири укып, сволочи, Салавыш дигән авыл исеме кушылган бу шәһәргә, бу авылга. Шуңа күрә менә тарихы бар. Авылларның кая чыккан икән дип сораган вакытта тарихчыларны элекке заманда яшәгән борынгы бабайларны яки шәҗәрәдән чыга ул. Шуңа күрә һәр нәрсәнең бер үзенә бер күрә этимологиясе, исемнең барлыкка килүе бар. Менә Курайшта 4 төрле фикер бар җәмәгать. Каян килгән икән бу фикер дигәнгә. Шуңа күрә беренчесе ул караш. Караш ул җыелу. Yani bular birden bulganlar. Kurayş kabilesi bulgan birden, alır yaşayanlar Kagbatullah tiresi, mine Kagbatullah, onun tiresindeki en birinci Permi palasada yaşayanlar Kurayş kabilesi, Kagbatullah tireli. Alır birden bulganlar. Şu kadar ol cilu, karaş diyen, şuşundan yer algandır diler Kurayş diyen sözler. İkinci bir fikir var, et-tekarruş. Et-tekarruş. Kesebitu. Kesebitu. Et-tekarruş. Et-tekarruşu. Yani tekarruş degen söz var, Arap dilinde ol da bulsa kesebitu, sevdeytu. Mene bu Kurayş kabilesi Allah cemaat sevdegerler bulganlar, şunu bilen kimlerin barganlar, kıyıtkenler, tekarruş, sevdeytu, kesebitu. Şuna yaralgandır degen fikir var, Kurayş degen söz. İkinci fikir cemaat el-karaş. El-karaşu. Tikşiru. El-karaş, tikşiru. Bunlar cemaat Kagbatullah tiresinde yaşaganga күрә, her yılını bitinde Kagbatullah'a kilgenler haç kılarga. Allah üzleriçe haç kılganlar. Üzleriçe haç kılganlar. Hatta anda bulgan putlar
идолый. Ну, алар хаш кылганнар мәҗүсилек рәвешендә. Аларның үзләренең хаш кылып тәртибе булган инде. Менә бу әл-Караш, булар Мәккәгә килгән, читтән килгән хаҗиларны тикшереп кертә торган булганнар. Менә хәзер дә бер таможниклар бар инде. Әле ул самолет белән килгәндә бик күренми кебек. Ә менә без 2 мәртәбә автобус белән барырга туры килгән инде хаҗга. Анда инде автобусның энәсеннән җибенә кадәр тикшерәләр, бөтен әйберне карыйлар. Менә бу тәфтиш дип атала, ягъни тикшерү. Курайш кабиләсе тикшерүче булган, хаҗга кергән бөтен кешене алар тикшергәннәр. Крал белән килмәгәнне, нинди ният белән килгән дип, шуңа күрә бер шушыннан әл-Караш дигән тикшерү диясеннән чыккан мәллә Курайш дип. Әмма Муавия ибн Аби Суфьян дигән безнең сахаба бер көнне сорап куйган Абдулла ибн Габбас дигән радияллаху анху сахабадан Курайш кабиләсе нидән шулай аталган икән дигәч, ул әйткән, диңгездә дигән бер балык бар. Ул дигән диңгезнең патшасы. Бөтен җанлык, бөтен балыкларны ул ашый, аны бер кем тими. Нинди балык ул? Кем белә? Акула. Вот. Һәм гарәпчә акула була. Әл-Киршу. Акула. Әйтәләр галимнәр, Курайш кабиләсе Гарәп ярым утравында акула кебек булган диләр. Аларны бик хөрмәт иткәннәр, алардан сакланганнар, чөнки алар бердәм булганнар, бай булганнар, көчле булганнар. Шуңа күрә акула дип атаганнар аларны, чөнки әл-Кирш гарәп телендә акула дип атала. Менә бу Курайш сүзенең килеп чыгу этимологик кайбер төшенчәләреннән. Аңладык менә моны. Курайш. Курайш җәмәгать нәселе килә безнең Исмагыйль алейһиссәламнан. Беләбез инде җәмәгать Ибраһим алейһиссәлам үзенең хатыны Хаҗар анабыз белән Исмагыйль алейһиссәламны шушы сахрада калдырып китә. Сахрада калдыра. Шунда беләбез җәмәгать ул Зәмзәм суы чыгуының тарихын, яни Исмагыйль алейһиссәлам каршысында Җибраил алейһиссәлам канаты белән җиргә сугып Зәмзәм чыкканын беләбез, бу тарихны беләбез җәмәгать. Шуннан соң күрәбез, беләбез, хатын-кыз битен җәмәгать су чыга башлагач, без башта утырып эчә идек ир кешеләр. Хатын-кыз эшли җәмәгать Жия башлай. Күл ясый башлай. Күл ясый, хатынды җыярга кирәк диләр, җыярга. Ир кеше туздырган икән, бу хатынды җыя җәмәгать. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә бөтен күп кенә бишәкләр, хайваннар барысында теге самкалар турында сүз бара. Умарта кырты ул җәмәгать бал җыючы, эшләүче, умарта кырты ул ана кырты инде. Ата умарталарга безнең татар телендә сыры кырт дип кенә әйтәләр бит инде. Аннан шул үрмәкүч тә җәмәгать ул ана үрмәкүч турында сүз бара. Коръәни Кәримдә. Пәрәвәзне ясый ана үрмәкүч. Ата үрмәкүч чыга да алмый. Сразу беренче пәрәвезгә баскач үзе дә ягы белән. Ана үрмәкүч кенә белә каян барып алырга теге пәрәвезгә эләккән шибенне. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә күп урында умарта турында сүз бара. Нәхлә дип. Нәхл ул ата умарта, нәхлә
وَاَوْحَيْنَا اِلَى النَّحْلَةِ Biz de ana umartağa de özümüzün vahiyimizin indirdi. Meselenin birinci اَنَتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ Bu Nahl Suresi'nde Allah Teala en birinci de tağda de özünün iyasını kırsın de. İkinci de fişşecer burmanda فَمِمَّا يَعْرُشُونَ Hem kişi yasalan o umarta iyalarında. Karar Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala birinci kuya tağ, ikinci kuya orman, üçüncü kuya pasika. Şuna göre hatta biz balının sıfatını karasak da en şista, en yaxşı bal o bal, tağ balı. Ettiğinde bizim şey etkende o milletin yazılgan kibitте gibi şista özünden barıp karap alsan o en şista tağ balı. Yani 6 aydan kelgen ballarda şistalık çünkü ekologiya hem şeşeklerinin de o mineraloz nelerinin de türlü bulgar hem ekologiyatın şista bulgarı tağda birinci orada Kur'an'da. İkinci orada orman. Orman balı. Hem üçüncü orada durayında bu bizim pasikadağı ballarımız. Kur'an şöyle. Hatta bir Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah dilegen kişisine de kız bala verdi. Dilegen kişisine iyi bala verdi. Kız bala tura birinci orunda. İyi bala tura ikinci orunda. Dilegen kişisinin riyası de bezrodni, то есть aqim diyor Arapça. Высшего блайда бездетный, тебе balasız riyası. İsplot. Şuna göre birinci orunda hatta ayette başta bara kız bala. Ondan sonra bara iyi bala. Şuna göre cemaat bu indi biraz günümüzde yılgan sizge hatun kızlarga biraz güne teliga tutulmuyor. Ama hakikaten şu ayda cemaat elhamdülillahi rabbil alemin. Hacer anamız kul yasap, su jiygaş, zendemden kul jiygaş. Uzun barışı kabileler Jurhum degen kabile en birinci uzun bara Jurhum. Jurhum degen kabile ol cemaat Yemen'den en fasahatli, fasih degen söz cemaat en dürüst Arap dilinde aralaşmışı kabile bular. Mana şular ko'rib alanlar qishlarning sahrada tik turgandan o'tirib ishib ketganlari. Umuman cemaat sahrada yaşayan kishilarning atalar bedevi deydilar, beduin. Alarda cemaat shunday Allah'tan berilgan salat var. O salat gözüne, kulağına, ağzına, burnuna karab kim ekenligin, nindi karakterde ekenligin, на что он способен, на что не способен bilü ilmi var. Ama ileneler indi. Ama Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ittaku farasatul mu'min fe innehu yanzuru bi nurillah. Mümin kişinin şu farasasından kurtarız değil. Çünkü Allah nuru bilen qarayır. Yani şun takva imanlı kişiye Allah da şunday senet verir. O senin karşında basıp durgan kişini anlay başlayır, göre başlayır. Yani ise kuretige uli kulmağısından işinci uzlaşılıp kuredeşi bu ayken bu değil. Rami kadar bugün bizge kuredeşilik dersi kerdi Müslüman şerifçi bu ayken bu. Ayet şişi kurmayız. Kurmuyor. Tige biz ulağan tige ağrı mol, poşkısında mı, buzavuk kaya juvalgan, onun turunda söz var mı? Prosta mine senin karşında kim basıp durar? Bu ne direk kişi? Karakteri.
Bunu birinci bir şey yaşıyor. Gavurmen. Ya ki ili bitini kişi anlayıp, hatta kişi anlayıp kim bilen basıp durgan. Şuna göre mümin kişiye de Allah Teala bu şu seletini birey. Anlayın. Bu kişilerin karşısı yaşayıp olan mı yok mu? Onun gözünden, elinden, burnundan, даже если не изучит, он понимает, с кем разговаривает. Çünkü Allah Teala көңіліне салады. Bedevilerde ol deyip nıqtaralgan. Bedeviler bir yaşı bilir. Allah очень наблюдательный. Allah'a kişi kilse o bitinde ele kayan kile o qarab şeşkeş 5 minutdan seni kim ikeni bilir. Yeki şara ete şararız bu kişiye rizot demek ya 5 minutdan sonra. Yeki ete işim var hafifletiriz deyip тұрып gider. Çok anlatım. Şuna göre bu bedeviler jurhum uzun barğında qarılar, akşar oturalar, barıp qarasalar, kul. Şunday zakon var, kaide var. Kim su tava sahrada, bu su anıqı. Частный собственность. Kim su tava, o anıqı. Bu su bula Hacer anamızda kanalar sıraylar yarım sınıya kili unaşırlar yeşergeri. Yarı digeç, mene Mekke şəhərinin birinci kabilesi bula Jurhum kabilesinden kabile Yemen'den kilişler var. Şuşu Jurhum'dan kabilesinden kızını ala İsmail aleyhisselam. Şundan tuva balalar. Şundan bir balasının ismi bula Kinen. Kinen degen isim bula bir balasının ismi. Mene şol Kinen'den kilgen kabile atalar. Sığından Kurayş kabilesi şuşu Jurhum, İsmail, İbrahim aleyhisselamın da kanında Çipçista Yemen galiplerinin kanı birge koşulup mene şuşun o kile kabile barıqlar. Mene bu cemaat Kurayş kabilesinin məğnəsi hem tarihi qoyan çıqqanın hakkında şileştik. Hazır indi cemaat kirişəbiz sureye birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim. Li'i la fi Kureyş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'i la fi Kureyş. Kim bu kavalı var? Tefsir bu işarene selefatullah'ın için 60'lık kısmını tercüme edersiniz. Li-ilafi. Ne savun? Li-ilafi. Li-ilafi. Li. Mene bu lam. Lam. İşinde radi. Rusça etkende. Radi. İşin. Li. Ne savun? İlaf. Mene bunda var iki türlü fikir. İlaf diyen sözün məğnəsi iki türlü. Siz tefsirde koyulan ikincisi alın bir türlüsünde, ikinci tefsirde koyulan ikincisinde. Rusça merkezinde, Tatarça'da şu ayı. Çünkü Arap dilinde iki söz var. Birincisi ilfun. 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 İlefe diyen fiil ne zaman? İlfun. Bu gadet. Gadet, ilfun. İlfun diyen söz var. Arap dilinde gadet. Bar söz ulfetun. Ulfe. Ulfetun. Fiil ellefe. Ellefe yuellifu ulfe. Birdemlik Mene bizde bir dağ olsaysınız elfet muhabbet bir sanayi. Ha? Söylüyorsunuz mu elfet muhabbet değil. Mene şundan ki geliyor elfet. Ulfe. Yani elfet muhabbet anlaşırken de tügül fara olayım.
Навечно вместе с любовью dediler. Gül bular indi birge muhabbet bilen birge yaşasınlar degen dua indi bu bilen. Bağlarga, ailege, kiyev, kilinge, balaga, kızga şulay dua kılsınlar. Ülfet, muhabbet, ulfe birdenlik olsun. Dostluk olsun, tuğanlık olsun. Mene iki türlü söz. İlfun, ulfetun. Li-ilef eğer de olsa ulfun ради сохранения обычая Kurayşidir. Kurayş kabilesinin гадәтләрен саклау için. Менә bu ayet. Kurayş kabilesinin гадәтләрен саклау için. Bu birinci türlü fikir bu işi anladınız mı? İkinci türlü eğer biz ulfedi Kurayş kabilesinin birdemliliği için. Kurayş kabilesinin birdemliliği için. Koyan iki çöktü bu niçin? Koyan kile bu işin bine şöyle kile başına süre şunun için deyip başlana süre. Şuna göre valimler eğittiler. Hindison'dan ki hiç abi. Benim bölmede 2 orunduk var. Artta 2 klas tıraşlar hapsi bile kalmaz. Eyteler galimler Kurayş suresine kadar kilgen Fil suresinin bu sure devamı değil. Yani Kurayş suresi Fil suresinin ma'neviyattan devamı değil. Kurayş suresi ma'neviyattan Fil suresinin devamı bulup durar. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anhu namazda Fatiha'dan sonra Fil suresi kısa Bismillah'ı etmişe Kurayş'ın okuyduğunu bulur. Yani eğer de biz namazda Fatiha'dan sonra okuyabilirken 2 sure biraz da kaide bularak Fatiha'dan sonra biz bir sure kursak etmez Bismillah. Şöyle değil mi? Fatiha okuyup da gittik sure okur. Ama şu sureden sonra ikinci sure kursanız ettirek kere Bismillah. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Fil'in kısa Kurayş aldığından Bismillah'ı etmeyen. Yani o sanagan bunlar ikisi bir ayet, bir suredir, yani bir mağnadır. Gerçi biz indi cemaat ana kuşak kuşsak Fil'den sonra Kurayş'ın kalda Bismillah etmeyiş. Bu özüne göre şimdi bir fikir var. Ama dersten de biz indi ana kilesler söyleyecek Fil suresinin niçin o devamı şimdi bile biz Fil suresinde Abraha Patşa Ka'batullah'ı işip Kara taşını alıp kitu niyeti bile kilgeç ebebil kışları taşlar alarını cemaat hele gidip Ka'batullah'ı tutkardı. Ka'batullah cemaat Kurayş kabilesinin en mühim alarının gıybet haneleriydi. Şu an göre Allah Teala Abraha padişahını hele getirip Kurayş kabilesine derece bildi. Alarının gıybet hanelerin iştirmedi. Onlar isen sağ kaldılar. Allah Teala Allah'ını sakladı. Niçin? Cevap ile Kurayş suresinde. Niçin değil? Sizin gadetlerinizi saklayışın. Ya ki sizin birdemliklerinizi saklayın. Ama Fil'den Abraha padişahına hele gittiğiniz niçin? Sizin gadetlerinizini hem sizin birdemliğinizi saklayın. Nindi gadet, nindi birdemlik hakkında söz barğanı? Başla cemaat ikinci ayette.
İkinci ayette aşıla. İlâfihim rihlete eşşitâi vassayif. Min bu ayet Arapça yazğanını bitmez okuyalım ya ki bana aslı yazılarken transkripsiyonu. Ha? Kitek transkripsiyalar biz hatalanarız çünkü Arap harflerin nindigine başka tildeki harfler bilen girip bulmuyor. Mahrajını etip bulmuyor, çağırıp bulmuyor. Misal için bizde var iki h. Hat degen hem degen. Ama lakin bizden için en ağır ikincisi. O bizde yok. O ha. Elhamdülillahi ve vakitte ha. Anı cemaat biz birinde harflerini yazıp Rusça, Tatarca, İngilizce bir şey çalamıyoruz. Şu an göre indi, bu mahraj, Arap harflerinin ilerliği hayırdır. Şulay cemaat bizde var zı var, katı zıla var, nişke zile var, zilzile diyoruz, ya ki zulüm diyoruz. Ama var Arap dilinde ve no minzelerge jingir indi. Minzeler bu sonra jingir. Onlarda kısımları var. Minzeler bize tügür. Sarman rayonuna bargaç, köpten 15 yıl önce birinci merkezde Sarman rayonuna bargaç. Karşıma çıkıp nihayetler apayım dedi. Minzeler kakaya gitsem bir hatırımız görünmeyi. Apayım dediler bana, Sarman'da buldu o. Sizin yakta o Sarman, Müslim, Aznaklay yaklarında anda ilk şekilde apayım. Evet, apayım dediler, apayım. Şu an göre ana apayım, bu ne oldu zilli silendirme. Şu an göre etirge gerek harikalıkta üzerine göre bir zilli silem bularak ama lakin biz cemaat Arap sözlerin ilerleyen vakitte ol bizning harflar bilan ana anlatib bitirib bo'ldi. Shunga ko'ra biz endi mumkin qadar Arab sha o'qirga tegish bo'lamiz. Shunga ko'ra aytganki Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Yerenligiz Arab tilin degan hadis bor. Chunki degan Qur'on endi Arab tilida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlashdi Arab tilida, jannat tili bo'lib Arab tilida. Jannatda adam bolaları aralaşarlar. Arap tilinde soruyorlar, emine biz cennete kirsek, Arapça bilmesek, nişlerimiz ikenlik soruşlar var. Bizim üniversitede okuğanda bir yigit hadis üteriz, üniversitede hadis üteriz. Şunda okutuşu sili hadis üteriz. Kimde hadis var, kimde kim boyuna 12 rekaat sünnet namazı okuy, 12 rekaat. Allah Teala ona yurt sala cennette. Hadis var. 12 rekat bilasın, ilk namazda 2 rekatı. İle namazında 6 rekat oldu 8. Akşamdan sonra 2 oldu 10. Yesinden sonra 2 oldu 12. Şuları kim oldu? Anlayıp var. Şundan bir student onu kutarıp sorayım. Hürmetli ustaz dey. Men dey ilgir almayayım dey. Kını boyuna dey. O sünnetlerden kurga dey. Benim yurt olmaz mı kendim dedi. Cennette. Şuna mutlu şu cevap vergeniyle sizin başlarında kırı turunda uyardı. Vallahi ki sen yurtsuz kalmaz sonra. Şuna göre cemaat elhamdülillah bize indirmüşü paylaş sağlarını eyteler. Arapça bilmesen de inşallah cennette bilgen kişi de bilmeyen kişi de cennette Arapça aralaşır iken. Şuna cemaat ilafihim onlardı eğer de biz birinci məğna bilen barsak, birinci məğna buldu gadet. Onların gadetleri ilafihim, onların gadetleri, kimlerin gadetleri? Kureyş kabilesinin gadetleri de ilafihim, rihle, nasıl o rihle? Seyahat, rihle, seyahat, şita, nasıl o şita? Kim bile? Kış, hem sayf. Jey. Yani
Kurayş kabilesinin гадәте, алар сәүдә белән сәяхәт кылалар кышын һәм җәен. Аларның гадәте. Кышын алар баралар Йеменгә, җәй көне баралар Шәмгә. Алар үзләренең монда үсә, нәрсә үсә аларның? Үсә инде аларның җәмәгать хөрмә. Алар я хөрмәләрен алып бара сатырга, саткан акчага аннан алалар, Йеменнән алалар, төрле аларның җиләк-җимеш, башка төрле товарлар. Шуларны кайтып монда саталар. Монда алып баралар Шәмгә, алып кайталар. Менә аларның җәмәгать шундый сәүдәгә. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, карагыз. Кыткардым сезнең Кәгъбәтуллahыгызны, кыткардым сезнең үзегезнең исәнлегегезне ди, Абраха сезне басып алмады ди. Сезнең гадәтлегегезне саклау өчен ул гадәтлегегез сезнең сәүдәгез ди. Карагыз, Аллаһ Тәгалә бу мөшрик булган Курайшны да саклап калган. Икенче мәгънә булса бердәмлек, иләфихим аларның бердәмлеге, аларның сәяхәт вакытында. Ягъни алар берләшеп, зур караван тизеп, бөтен сәүдәгәрләр җыелышып китә торган булганнар. Шәмгә китә торган булган Йеменгә. Берәр ай баралар. Берәр ай кайталар. Шунда кеше сынала. Шунда кемнән кем икәнлеге күренә. Каян алынган сүз сәфәр дигән сүз. Менә бар сәфәр дигән сүз. Сәфәр алынган әсфара дигән фигыльдән әсфара. Әсфара. Әсфара дигән фигыльнең мәгънәсе выяснение. Ягъни ачылу, кеше кем икәнлеге ачыла. Әсфара юсфиру. Кешенең эчке халаты ачылганга күрә сәяхәт вакытында сәяхәткә гарәп телендә кушканнар сәфәр. То есть сәфәр по сути означает, что человек раскрывается во время путешествия. Кем икәнен күрәсең. Кем икәнен беләсең килсә кешене сәяхәткә чыгыйна. Хаҗга барганда күренә инде ул. Самолет сынга калса, шуннан күренә башлый. Шуңа күрә җәмәгать сәфәр ул бер караганда мәшәкать. Кеше ачыла гымәр бин Хаттаб әйткән шей бер акча, күрше яки мәшәкать. Шуңа әйткән Гомар бин Хаттаб, алып кил миңа бер кеше дигән. Кем синең иптәшең хакында эш соның хәтта берсенә җавап бирсен. Карагыз. Нинди зур психология, бүгенге көндә психология укыйлар 5 ел. Карагыз, 1400 ел элеккә булган безнең сахабалардан килгән психология җәмәгать нинди зур. Мәшәкать вакытында җәмәгать кем икәнен. Яхшы булганда эш, ул эш яхшы бара, бизнес әйбәт, акча кирип тора, раз проблема. Үзлеген җыштыра. Кагазда җыртады. Бухгалтерга кундырады. Пашада юк. Меня здесь не было. Я ничего не подписывал. Нет, я не брал. Ну что ж, я вас вообще не знаю. Иман да юк. Динда калмый вакытта. Мәшәкать, курка. Акча җәмәгать белегез шуны. Акчаны Аллаһ Тәгалә бу дөньяга биргән 2 сәбәп белән. Берсе нигъмәт, берсе сынау. Шул акчаның içinde бар, нигъмәт тә бар, сынау да бар. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Малларыгыз сынау фитна ди ул. Фитна дигән сынау. Нәрсә ул сынау? Карагыз җәмәгать. Кешенең не то что акчага карата мөнәсәбәт. Тәкъвалыгын беләсегез килсә, тәкъвалыгын
Bu Allah kararı takva mı yok mu? Mal bir. Hem 30 günden kaytar değil. Bu konuşlar. Sürekli 30 günden kaytarıp pazarlısı ya. Mene sırok. Kaytaraydı. Bunun Allah'a bulgan münasebeti hayırlı. Ayesi bu bir-iki gün aldan getirip biri. Tamam ya, Allah karşında takva. Но если қарағыз, ери başlayı, тюленmişе, не то что к вам, не к вам, не то что к деньгам, но Allah'a karata münasebeti zayıf. Allah mal bilen dikçe takva altına. Kim malga nişip karış ve Allah'a karış. Mal takvalıkның sıytırgan bir usulü. Mal. Biri almasa, kelip eyte, 2 kanaldan, abzый, akşa jiyip bitir almadım, elmenin piliге 2 gün vaktim var. Mine bu kişi bilen sevdi asırga bular. Biriniz özünüzden yerdemçinizge akşa da kibritke barıp kayttınız degen alıp kaytıp bereniz da şimdi yok mu? Kichkine vakittan balаны kibritke jibergeç sdachасын alıp kaytırga soramiz. Alıp kayt bir mena 12 сумда 62 тиын aya. Bala şunu yerine etmiş. Если баланың кісесінде ақша қала башы екен, біз оны тәрбиелемегенбіз. Dingen aşağı qarayacaq. Kişi akçasını aşağı qarayacaq. Ətisinin akçasını kısasında qaldırğaç. Ol başqa türlü akçanı qayışıb qaya qaldıra başlayın. Şuna göre cemaat dinde hikmetler bir zor. İlə deyim rifətə şiddəti və sayı. Bunların olan səfərləri, jey günü həm qış günü bunlar səfər qılğanlar. Çünki bunların bulğan şu sevdələri, sevdə etkenler. Bular şunu yaşayanlar, başka türlü bularının şağana bulmagan. Şuna göre cemaat biz idden hazır şundan sonra cemaat Allah subhanahu teala 2. ayette 2. ayet فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Nasıl فَلْيَعْبُدُ فَلْيَعْبُدُ Gıbedet kılırız. فَلْيَعْبُدُ Gıbedet kılırız. Rabbe. Cemaat nasıl diyor sonra Rabbe? Mene, bir kim etti bana? Terbiyecilik. Mene cemaat Tatar ne terbiye diyen söz var. Terbiye diyen söz ol Arap sözü. Mene qarağız terbiye. Terbiye. Tamirda Rab. Tamirda Rab. Terbiye. Terbiye sözünün tamirında Rab. Rab şu kadar Rabb. Şu kadar biz terbiyeci. Fatiha sözünde ekemiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin terbiyecisi. Mene hazır bana ettiniz пожалуйста. Сразу sizge. Очень важный вопрос. Kim bu terbiyeci? Mene siz Allah'sız balağa etik bir balanın terbiyecisi var. İli eyteler eni terbiyeci bulsun deyip. Eyteler, kay vakit eyteler. Bizim, конечно, etimiz biologический папа, но никакого воспитания. Ага. Nesesi o terbiyeci? Kim o? Nasıl şey yapıyor? Yani, ders eytesiz, mene balanı не только koşu tutuğa yetirir. Balanı o Ruş etkende, Rusya mıda söz Türkiye развивает. Bala өсі шала. Ол жазырға да үйренген, ол
физкультурага да өйрәнгән, ул Коръән да укыган. Ягъни бу татарча сүзләр бар җәмәгать тараҡҡият, развитие. Менә Аллаһ Тәгалә тәрбиәче. Хәтта бу йортның хәдәл бейт, бу хәдә, бу әл-бейт. Бу йорт. Йорт дигән сүз җәмәгать монда бара. Кәғбә, Кәғбәтулла турында сүз бара җәмәгать, Кәғбәтулла хакында сүз бара. Кәғбәтулла җәмәгать беләбез. Аның тарихы бара еракка. Bir rivayet boyunca әйтәләр, Кәғбәтулланы беренче Кәғбәтулланы салган фәрештәләр дип. Икенче риваятта бара, Кәғбәтулланы иң беренче төзегән Адам алейхиссалам дип. Адам алейхиссалам җәннәттә булган вакытта ул күргән анда Бәйтул Маъмур. Тур сүрәсендә, Тур дигән сүрә бар Коръәндә. Анда Аллаһ әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ват-тур ва китабин мастур фи рaqқин маншур вал бәйтил маъмур вас-сақфил марфуъ. Аллаһ Тәгалә ант итә, клянусь домом әл-маъмур. Җәннәттәге шушы йортта Аллаһ Тәгалә клянется, аның тирәли фәрештәләр таваф кылалар. Адам алейхиссалам шуны күреп төшкәч, тәүбә иткәч, Аллаһтан сорый: "Раббым, җирдә дә шундый ук йорт салып булмас микән?" Рөхсәт бирде сорагач, Аллаһ та рөхсәт бирә, шушы урында салырга Кәғбә. Инна әүвәлә бәйтин вуди'a лин-наси лалләзи би-Бәккә. Мәккә дигән урында ди, иң беренче гыйбадәтхана салынды дип әйтә Аллаһ Тәгалә Әл-Гимран сүрәсендә. Шуннан соң җәмәгать Адам алейхиссалам вакыт салынганнан соң Нух алейхиссаламның туфанында ул ишелә. Югала. Шуннан соң Ибраһим алейхиссалам менә шушы җиргә килеп, Исмәгыйль алейхиссалам үскәч, Аллаһ әмер кыла Ибраһим алейхиссаламга күтәрегез шушы йортны дип. Алар эзләп табалар шуның урынын, нигезен кыралар, шуннан алар шушы бинаны җәмәгать салып куялар. Ул җәмәгать була шушындый кыяфәттә. Аның кыяфәте җәмәгать бүгенге Кәғбәтулланы бераз байыла торган була инде ул. Менә ул менә бундай кыяфәттә була. Һәм монда да ишә була. Ибраһим алейхиссалам салган Кәғбәтулланың формасы була шушындый. Аның биеклеге була 4 метр якын. Менә бу урында була аның Хиҗр Исмәгыйль. Ягъни Исмәгыйль алейхиссалам шу җирдә яши. Шунда була бүлмәсе. Хиҗр Исмәгыйль. Аңладыңмы? Исе хәле көндә кем булган Кәғбәтуллада менә бу җирдә хәзер кара таш менән тора инде. Аңладыңмы хәзер? Кара таш менән тора. Сезнең эшегә тигән бер шуга әйбер. Бер инженер белән бик зур инженер белән математик инженер белән умра кылырга баргач, бик күп йортлар заводка салынмыш. Нимә безләр барып умрага. Кәғбәтулла тирәшә җиргәндә бу әйтә кара ташка кергә кирәк ди. Мәйтәм күрәсең бит андагы зәхмәтне. Берәр юанда кергән. Бу инженер и математик. Үзе диндә намазы кышат. Мәйтәмче берәр. Самая зур проблема ди. Шуңа якын килергә кирәк ди. Якын килдек. Безгә хәсәсәм аннан соң инде куллана башлады. Менә монда басып тора полицейский куән бармы полицейский бастарында? А? Куән бармы? Асылмый басып тора. Басып тора. Бу әйтә, ул бит на чем-то стоит. Килде бу, менә монда ишек тора. Монда тора полицейский. Тегенең астыннан тапты, тегенең башкарга бер. Анда тора икән мраморный стенд. Бу шунда килгән.
артта уже упор сильный. Тегенде миллион халык алар артта упор юк. Әкренләтте дә барды. Тегеләр упор. Бу трәлгән. Менә бу трәтә, тегеләр әкренләтте. Әкренләтте баралар. Бу шәктер бу. Алар әкренләтте дә башын кырып үтте дә шәбиккә хәзер менә шәбик бер әйтә кунды. Менә безнең галимнәр. Шунда да аңлатып ничек эшләгән. Теге полицейскийның астыннан торды да полицейский жауап карап тора, әбу шунда тора, әкренләп ителә. Аның артта упор бар. Тегеләр упор юк. Берсенең дә. Буны әкренләп ителә. Бу инде мин үзем моңа гаҗәпләндем. 7 мәртәбә хаҗ кылган кеше мондай хәлне күргән юк. Ә ул тиз генә керде ул чыкты. Алай, конечно, эшләп булмаска мөмкин, әмма ул менә расчет ясый белә. Шуннан соң бу сөйләп китим инде, бу кеше утырды да хәзер. Математик, инженер, бик күп проект ясаган кеше, галим. Утырды шакабатында утыра бу. Галим кеше. Утырды әйтә, хәзрәт ди. Моның ди научный системасын ясап булмый икән. Ник бу булай барганда? Менә динне ди фән белән аңлатып булмый. Монда ди инанырга кирәк ди. Һәм шуңа ди башыңны иеп, нәрсә кушкан Аллаһ Тәгалә шуны эшләргә кирәк ди. Мондый баш белән уйлап, аңлап, нәрсә эшлиләр булар? Ник менә булай монда? Утырды инде, утырды. Әлләге формулалар китә утыра. Булмый. Шуңа күрә безнең динебез җәмәгать ватыла иман. Ләкин или иманың бар, или иманың юк җәмәгать. Әл-Бәйт шул харам, ягъни Әл-Каба. Каба. Шуннан соң җәмәгать күп үзгәрешләр була. Һәм бер елны Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмгә 25 яшь булган вакытта Курайш кабиләсе яңадан шушы Кабатулланы яңадан кырып ишеп, яңартып төзей. Һәм киршәләр харам акча кертмәскә бу Кабатулланы игән вакытта, төзегән вакытта. Ягъни рибадан кертмәсен, зинадан кертмәгән һәм башка акчалардан кертмәгән чиста акча белән ясалар. Шуңа күрә җәмәгать Курайш кабиләсе шушы Кабатлан кырган вакытта обаз үзгәреш көтә. Күтәрә биеклеген 8 метрга. Бусаганы күтәрә. Истәләп куяп, менә бу көндә күрәсез. Нигез аста теләгән кешене генә кертергә. Теләмәгән кешене кертмәскә шәшәләр. Ә монда бөтен кеше кертә була. Ибраһим галәйһиссәлам вакытында. Монда күтәрәләр булар кирәк. 8 метр биеклеге була. Һәм алар менә булай торып төзиләр. Һәм менә бу өлешенә акчалар җитми, чиста акча. Чиста акча бетә. Һәм бүгенге көндә сез күрәсез, менә шулай торып кына куялар. Куялар бар шулай инде. Менә бу өлеше аның төзелмичә кала. Шуңа күрә җәмәгать менә аларның шушы вакытта 5 метрга киметәләр. Әмма 5 метрның менә моннан алып 3 метры бу керә Кабатуллага. 2 метры Кабатулла түгел, бу Хиҗр Исмәгыйль. Аңладыңыз микән? Шуңа күрә менә монда капкада ишектән кирип, намаз укырга мөмкинлек булса, Кабатулладан алып 3 метрга кадәр намаз укысагыз, сез Кабатулла ишендә намаз укыгансыз саналасыз. Аңладыңызмы? Кирип, Кабатуллага якынрак килеп намаз укый алсагыз, Кабатуллага якынрак килеп 3 метр. 3 метр ул санала Каба. Чөнки анда аның аста Ибраһим галәйһиссәламның нигезе тора монда. Монда Хиҗр Исмәгыйль. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Кабатулла. Шуннан соң җәмәгать сыгыннан ул Зубейр,
Султан Мурат, Османский империя вакытында тагын корыла. Һәм җәмәгать шушы кыйфәттә ул үзгәртелә, әмма шушы кыйфәттә кала. Бераз күтәрелә, шуңа күрә аның хәзерге көндә биеклеге 14 метр булса, биеклеге, киңлеге 12 метрга якын. Менә аның примерно шушындый размер. Биеклеккә 14 метр, озынлыкка һәм киңлеккә 12 метр. Примерно 11-дә 48, 11-дә 97 булырга мөмкин шундый размерлар белән. Тегелек булмый. Моның хакында җәмәгать күп сөйләргә була. Тарих ул бик зур җәмәгать, әлбәйт. Кыямәт көненә кадәр торачак. Һәм кыямәт көне алдыннан Эфиопиядан чыккан кара йөзле, кәкре яклы бер кеше кирпичен кирпичкә алып сүтәчәк. Һәм аңа бер кемдә каршы килмәячәк. Ник каршы килмәйләр? Дин биткән була җәмәгать. Кыямәт көненә таба җәмәгать. Беләсез, күп галәмәтләр була. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әйтеп калдырган 131 галәмәттән 100 үтәлде. Хәзер 100 үтәлде, 100. Ансыга бара. Бабин юк. Мәгълүм. Тагы 31 бар. Аның әле унысы зур галәмәтләр, 20 кичкенә галәмәтләр бар. Шул кичкенә галәмәтләр арасында җәмәгать Коръәннең күтәрелүе. Bir künde uyangaç, Adem балалары Mushaf Şerif'ni, Kur'an-ı Kerim'i alırlar, açarlar, anda appak bit. Okup kararlar, birisi de bir kelime ait almayı. Allah Teala bütün kağızlardan, bütün zihinlerden, kalplerden Kur'an'ı tutar. Ne için tutar? Çünkü ehemmiyet bitti. Kur'an'ga kaçan ehemmiyet bitti. Kaçan kişi Kur'an okumayı, Kur'an okup yalamayı, milyoner artistlarının seriallarını karab yılıyor başlagaç. Tegeler şu için milyon alırlar. Bu şuna karab yılıyor. Özünün oğlu küpten santı var indi. Bakşa başına gelirler. İrinin hatını trenin yanına, bu bunun yanına, hatını da bile, iri de bile. Özünün oğlu küpten santı var. Özünün balası koyaydı. Ana koyaydı. Ana kadar nikahı var mı iken? Malayının imamı var mı iken? Yok. O şularını uylak şuağa dua kılğançı, Kur'an'ı okup jılağançı, o serial karab jılağançı. Mana şunday zaman jitkeş Allah da Kur'an, bularga Kur'an kerakmi? Nasıl kerak bularga Kur'an? Ehemmiyeti bitkeş Allah Teala bu kudretli, mukaddes Kur'an'ı kerak. Bu başka kişinin özünün tilegindir. Kaçan kalbat Kur'an ko'tariladi, namoz bitadi, duo bitadi, zikr bitadi, roza bitadi, zakat bitadi, ham xoyg'ada ahmiyat qoladi. Qosh qilmoq. Tutma keldi. Onda ulanib boshlaydi. Ulanib bir kunga keldi. Mana bir kunga kelib turiblar, uni og'ilda boshlandiq ilar. Mana shu aylanib qoladi. Shundan borib ishayib bir kunda mana bir toshlandiq sarayına alıp barıp işken gibi. Şundan sonra cemaat hesapla qarasak, bugün cemaat hacılarımızın sonu artqanına arttı. Onlar milyonga ciddi hazır hacılar sonu. Şuna göre inşallah kıyamet günü degan sözge cemaat inanmağız. Ertaga bugün bir kunga qadıqlığa qarağız da urun yo'q. Urun yo'q. Şuna göre elhamdülillah dinimiz üskenden üsüp barır. Şuna göre mana bu fel-ya'budu diyor. Fel-ya'budu ibadat qiladi diyor. Allah Teala mana men sizni qutqardim. Men sizning Ka'batullahınızı, men sizning savdogingizni olib qoldim. Siz ison oldingiz.
Абраха патша бітнегізні хәләк итәйді. Шуның үшін ғибадат қылығыз дейді. Менә бу җәмәгать бөтен кешеләргә бер җавап. Кешеләр иманга килгәнче дә авырдылар. Авыруларыннан Аллаһ Тәгалә аларны коткарды. Төрле хәлләр булды. Төрле вакыйгалар булды. Кем коткарды? Аллаһ Тәгалә. Шуның өчен рәхмәт йөзеннән ди Аллаһ да Курайшка да һәм бу аят бөтен кешегә җәмәгать җавап булып бара. Аллаһ Тәгаләнең хәзер әйтәм кайсы аятта икән, кайсы сүрәдә икән? Фәзкуру әйямилләh. Или Ибрахим сүрәсендә, или Юнус сүрәсендә хәзер төгәл әйтә алмыйм. Сезне авырлыктан сез авырлыктан чыккан көннәрегез атала икән Аллаһ көннәре. Шушы Аллаһ көннәрен онытмагыз ди Аллаһ. Менә һәр кешенең авыр хәлләре булды. Мисал өчен. Шул авыр хәлендән чыкты ул. Аны чыгаручы Аллаһ һәм бу көн атала Аллаһ көне. Моны онытмагыз ди. Шушы көнегез өчен Аллаһка гыйбадат кылып, рәхмәтегезне әйтегез ди. Курайшка да әйтелде. Аллаһ сезне коткарды, шуның өчен сезне саклады, сәүдәгез калды, акчагыз калды, бай калдыгыз, бердән калдыгыз. Гыйбадат кылыгыз. Сезгә дә Аллаһ Тәгалә нигъмәтен бирде. Бурычыгызны түләп бетердегез. Дәваландыгыз. Бик борчылган идегез. Борчуларыгыз күп иде, бетте борчуларыгыз. Әлхәмдүлилләh. Гыйбадат кылыгыз инде. Менә булай. Хәзер гыйбадат кылыгыз. Мәсәл ул гыйбадат дигән сүз җәмәгать бар, мәсәл ул гыйбадат. Гыйбадат. Гыйбадат җәмәгать Аллаһ разый булган гамәл. Кыскача әйткәндә. Аллаһ риза булган, разый булган гамәл ул була гыйбадат. Әмма җәмәгать без беләбез, иннамал аъмалу бинният дигән хадис бар. Дөреслеккә нияткә карап гамәлгә хисап кылына дигән аятка нигезләнеп, кай вакытта ният мубах гамәлне гыйбадәткә үзгәртә. Ният белән. Ният белән мубах гамәл гыйбадәткә үзгәргән. Мисал өчен, нәрсә ул йоклау? Просто йоклау нәрсә ул? Мубах, ни әҗре юк, ни гөнаһы юк, җаккадыр. Нәрсә ул? Мубах гамәл. Әгәр дә йоклар алдыннан безнең ниятебез булса, и Раббым, төнне торып тәһәҗҗүд намазын уку өчен хәл алып, Расулыбызның сөннәтен үтәп, йоклыйм әле дип ятсагыз, сез йоклыйсыз. Бу инде бара гыйбадат. Нәрсә белән? Ният белән. Просто йокласаң мубах. Ният белән йокласаң гыйбадат. Мисал Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, кич белән ятканда ут аргын сүндерегез дигән хадис бар. Ул вакытта ачык ут булган иде, парашют масыл итеп, һәр хәлдә. Менә җәмәгать безне бар күчәделәр. Сүндерек икән кич белән мубах. Яндадык мубах, сүндерек мубах. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кушкан кич белән сүндергә дип басасы икән. Гыйбадат. Савабыз. Misal için el-vikayetu hayrun minel ilaç. Eyte Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saklanı di davalanma karaganda hayırlarıktır. Şunun bu işe cemaat istelide mine kala bir bizning variyni var, bağ tügüsü bulsa da anı şey gerek. Kaplak gerek. El-vikaye diyen kişi mənəsi kaplak kuyuğu diyen hayırlarıktır. Çünki yanında hərəkət qılmıyor. Mənə şu istəyini bismillah deyib, Rasulümüz qoşqayca qapaq qoymalı deyib, eytəsi ikən qıybədət. Variyini qapaq qoyanda qıybədət var. Çünki siz niyetiniz Rasulümüzün xəlisini deyilsiniz. Bunlar nə qala qoysanız da bunlar mubah var.
Шуңа күрә җәмәгать, хәтта ният белән дә гыйбадәт буларга мөмкин, мубах гамәл. Ә инде җәмәгать гыйбадәт, ул безнең Аллаһ белән бәндә арасында булган мугамәләт атала гыйбадәт дип. Кеше белән арасында булган атала мугамәләт, адәм белән Аллаһ арасында булган гыйбадәт. Әмма җәмәгать күп вакытта без әйтәбез, гыйбадәт как будто аерым, мугамәләт аерым. Хатынга нәрсә кычкырсам да берәр булмый, потому что минем намазым бар. Күршегә нәрсә кычкырсам да, урласам да, таласам да, это ничего не значит. Почему? Потому что мен хаҗ кылган, камыраза мин намазым бар сөйләп. Я не прикасаюсь. Тел дүрт гыйбадәтнең дүртесен дә хәрәм итә. Тел белән намаз да бетә, ураза да бетә, хаҗ да бетә, закат белән садака да бетә. Башы җәмәгать садака белән закаттан. Аллаһ субханаһу ва тааля әйткәндә: "Я аyyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Ey iman китергән бәндәләр, биргән садака закатларыгызны ди. Биргән садака закатларыгызны биргән генә акчаны. Шуны ди искә төшереп, кешене кыйфытып, әҗрен югалтмагыз. Бетте. Син ярдәм иткәнсең икән кешегә, укырга көткәнсең, аннан апшит тауып биргәнсең, аннан эшкә урнаштыргансың, теге кеше инде 23-кә җиткән, илендергәндә дә акча биреп торгансың, теге кеше җиткән 35-кә, бер көнне ул килгән дә әйткән, сине кем кеше итте дип әйтеп куйдысың икән. Улым, син беләсеңме сине кем кеше итте дип? Бетте, ноль. La tubtilu batıl diye söz юкка чыкты ди. Бельменни валь әзә. Ты ему сказал, если от этого ему стало плохо, аль-әзә. Синең әҗәлең. Молчи. Шарикан гамәл җизгән кешегә. Синең биргән садакаң әйтте. Ураза айында телегезне бозык сүздән тыя алмасагыз дия сөйләсәң, агач торудан башка файда алмас ди. Тел ураза бетер. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Кемне хаҗга дип китте ди, ихрам киемнәрен киеп, бозыклык кылмасын, гына кылмасын һәм бәхәсләшмәсен. Тел белән хаҗ юкташы бар. Мин телендә класста булганда беренче дәрес эшләгән, тагын кабат юлдашым ярты уже кешеләр. Арафат тауында утыралар. Иң изге көн Әл-Хаҗ Арафа. Шушы көндәге Арафа көнен кабул булса, хаҗын кабул булмаса кабул түгел. Шунда бит җәмәгать кабиттан соң дебет тора башлый. Мәскәүдән килгән группага тегендә тавыкның бытык бар. Буланы юк. Теге нижган шәне сорап куян ул сездән күп үтәләр. Да, башка бездә шулай түләп кирәк куян диде. Ба, бездә шулай түләп бит. Уйла, уйларга. Всё бетте. Считайте, что хотите как благословить. Валлахи газим. Шайтан bir tavuk bütünler hacıdan tatlı Мәкірлі, шайтанда 22 мең яш. Аның дүния килгәнне уже 22 мең ел. Ул сынайды менә бар әмре. Теге әйтә бит.
Шунда сорау бар. Шайтан ди дуа кылган Аллах белән ди. Аллах аңа ди дуасын кабул кылган ди. Каягытта без дуа кылабыз ди, безгә Аллах та үтәми ди, ни өчен икән дип сорау бирә. Валлаһи азим безгә төшү сала бирә. Миңа хас җавап бирсәм, bunu dersin de bunlar bir mesela karışıklar mı ediniz? Şeytan bir sıradan فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Kıyamet kendine kadar ne haber verir diyor. Allah ne etken? فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمٍ وَقْتٍ مَعْلُومٍ Qarağız dua var. Allah mesela İblis korka ölümden. İblis sırrı Allah'tan ila yevmi yub'athun. Kıyamet gününe kadar ömür veriyoruz. Ölmüşe. Ölmüşe kıyamet gününe basası kiler. Ölümden korka. Allah dedi İnneke minel munzarin ila yevmi vaktin ma'lum. Yok. Bilgili bir günge kadar yaşaysın. Bütün can yerleri ölgende ölesin. Anası kovarlasın. Во-первых, şeytanın duası был исполнен не полностью. İkinci ayımız cemaat mümin Müslüman kişinin hem Allah'a inanmayan kişilerin duası arasında ayırma var. Birinciden imansız kişiler bu dünyaya nasıl var? Biz dünya hem ahiret mi? İkinciden cemaat en zor ayırması var. Ediniz, şeytan sıradı üzerine ömür. Akıl bilen, iman bilen kuragan vakitte anın ömründen fayda var mı? İblis uyladı, что ol ana eybet deyip. Şunu sıradı, Allah anı bilmedi. Müslüman kişisi de kayvatta hatalanıp sırayı aşağıdan eybet. Ama Allah bilmeyin, çünkü bunda sana fayda yok. Nasıl ayırmasın? Allah'a şanlanan kişi sırasa birine mümkün. Ziyanlı olsa da, ziyansız olsa da. İmanlı kişiye Allah vermeyi çünkü sen birinci sırasın. Sana bunu bağışın. Sana bu zararını. Dörtüncüden cemaat, Müslüman kişisinin duası ibadet, Allah mükemmel bu ibadet kıldı var. Allah kaşıktı, sağlık. İmansız kişinin duası o ibadet. Это просто позвонить хочет, чтобы ему привезли. Bu ibadet. Şuna göre cemaat, menimde İblis'nin duası ne için şulay ekan degende böylesi kişilerine kıskaçlarını anlatıp koyuyor. Gıybetini anlatıp cemaat. Yine kadar اَلَّذ۪ي أَطْعَمَهُ مِنْ جُعِ وَأَمَنَهُ مِنْ خَوْفِ Yok. Bu ayet kala, kilesi derske, böyle Allah'tan korkarak yapıyor. Bu karşıma et çıksa yerim korkayım. Ha? İlah Allah'tan korkarak demek. Ne o sıralar var? Etten korku da, это естественный страх var. Есть природный страх. Есть вынужденный страх. Türlü korkular var. Көп vakıtta var şeytanın vesvesesi. Hayatta kişi просто korka, не знает от чего он боится. O korkan mesela korkan da bilmiyor. Ya şeytan korkuta, ya tabii korkular var. Şuna göre cemaat, mesela Allah'tan korku. Şuna göre cemaat korkular var, emelekin anda geçer. Bu cemaatkeyilik iman zariflerinin sebepleri vardır. Niçin Allah Teala bizim imanlarımızın zariflerine diyen soruda biz yetkeyinde böyle işe sebebini yeterliyiz. Buna cemaat, kişiler bir hazırlanırlar indi. Böyle imanın zarifleri bitti. Onun cemaat симптомları var. Симптом, проявление слабости веры. То есть кişi
Намаз укыганда тәме юк, Коръән укырга теләге юк, халкы бозылды, гөнаһка кирүе җиңеләйде, берәр тотып тормый. Шундый симптомлары бар. Аның бик күп төрле симптомлар җәмәгать. Аны кеше сизә. Элек булай түгел иде, мин хәзер менә чыгып киттем чыкты. Элек белә тәһәҗҗүд тора дим, тора алмыйм. Коръән укыйдым, шундый рәхәтләнеп, Коръәнда укыганым юк. Дуалар кыладым, дуа да кылганым юк. Куркадым, гайбәттән хәзер кылдыктым белән тынып яшәйбез. Курккандай юк. Ни өчен? Шуңа күрә галимнәр әйтәләр берничә сәбәбен. Беренче җәмәгать, беренчесе зур сәбәбе. Менә дин мөхитеннән ерак булып яшәсәң, дин мөхите. Кеше, мисал өчен, аралашмый мөселманнар белән. Аның аралашкан кешеләре башкалар, яки вообще командировкага күп йөри. Анда мәчет тә юк, хәләл ризык та юк, мисал өчен. Эшләгән урынында мөселман даирәсе юк. Изоляция от мусульманского пространства. Иманга зарарлык бирә башлый. Сбой бирә башлый. Ни өчен менә безгә җомга куелган? Ни өчен 5 вакыт намазга да мәчеткә килергә, бергә аралашырга, хаҗда җыла бер мәртәбә, бөтен дөнья җыела. Менә бу җыелу бер мөхит тудыру җәмәгать иманга да көч бирә. Аралашып менә минем дустым Агастай белән сөйләшәм, бик аңа барып киләм, менә без бергә күрештек, дәрестә булдык. Менә бу җәмәгать кеше әгәр дә аерыла башлый икән бу мөхиттан, шул вакытта иман заифлана. Икенче сәбәпләр менә дин гыйлемен алудан туктасаң, иман заифлана башлый. Бүген җәмәгать кулларында менә бу телефоннар, анда вәгазьләр дә бар, анда төрле насихатлар да бар, ялганы да бар, дөресе дә бар, уйдырмасы да бар. Әмма бүген көндә җәмәгать Аллаһ бик нык җиңеләйтте безгә дини мәгълүматларны алу. Менә дини гыйлемне алудан туктасаң, вәгазь тыңлаудан, Коръән укудан, гыйлем алудан туктыйсың икән, шул мезгилдән иманың узарына башлый. Аны постоянно поддерживать. Шуңа әйткән Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм туганнан үлгәнчә кадәр гыйлем алып йөри. Гыйлем алып кайтыр. Постоянно держать себя в тонусе. Гыйлем бүген укып ал. Ул гыйлемнең бетәсе юк. Гыйлем бетми беркайчан. Беренчесе менә мөхитне сакла, дини мөхитне сакла. Икенчесе гыйлем алудан туктау беркайчан. Гыйлем ал. Коръән укып, әзмә булса тырыш. Нәрсәдер язган бул, нәрсәдер укыган бул, нәрсәдер өйрәнгән бул. Тамам. Өченчесе сәбәп. Әгәр дә синең яныңда гөнаһлы кеше булса, өченче сәбәп. Кемдер ире, кемдер шундый хатыны, кемдер күршесе, кемдер баласы, кемдер җитәкчесе, кемдер напарник. Гөнаһлы кеше. Гөнаһлы. Монда матурда шалтырап килде, һаман аңга башкача бетми. Матур, шулай матур. Бетмәсәгезне белеп бетелмәгез. Арагызда шушындый бер гөнаһлы кеше булу. Ул җәмәгать кешегә нык тәэсир итә. Якындык булса, андый кешегә тагындан ныграк тырышырга кирәк, иманны сакларга. Аның белән утырып сөйләшсәң дә ул гел кирегә сөйли инде. Синең мөхиттә түгел инде ул. Аның ашаган ризада синең ризаң түгел, ичкән эчемдәге синең эчемдәге түгел. Андый вакытта балаларга бик авыр, әти-әнисе аны аңламый балага. Хаятта хатынга бик авыр, ире аңламаганда ката ир кешегә авыр, хатын хатыннар белән торучылар да бар җәмәгать. Өчен сәбәп шундый кешенең булуы.
Dördüncü sebep cemaat dünya bilen bir meşgul bulup gidiyor. Böyle bu dördüncü sebep küplerimizde yıkar. Akşa, sevde, iş. Bu cemaat bir evet. Sevde bulu evet, iş bulu evet. Evet. Ama Allah'ı Teala'dan uzup gidip o işinizni, sevdenizni gıybedetke eylendirge yaramayın. Çünkü o sevdeden akşamız var Allah'tan gelir. Allah bilmesen Allah bilmesen onu. Mine iş git, mükibben gidip tabunu, akşama tabuna başlav, Müslümanlarda kurine cemaat vardır. İman zariflengi. Çünkü o akşam kılına eylendiğinde. İş kılı. İş kılı bulgan mümkün. Akşam kılı. Kariyera hem başka. Bunun cemaat imanına bundan zariflengi. Şu an kadar işin bulsun, sevden bulsun. Emme birinci orada Allah Teala. Namaz okudun mu okudun? Yolda varamız iken maşına bilen kabandirovka koyamız demiş bulakları bizden. Koyaklarıp namaz okuyoruz. Eylemine cemaat ilgilerimiz bine bu şaharga kirip bine bu avulda bine bunda okuyoruz. Her tavar değiliz de barıp namaz okuyoruz. Her cumala baramız. Bine bu edir. Bulmasa cemaat kişinin suru balan vakum kadar dünya. Vakum. Nıktıra gelir. Bu dördüncü sebep oldu. Değil mi? Beşincisi cemaat. Beşinci sebep cemaat. Bitnak zor, uzun planlar kurulmuş. Her şeyde plan var mı? Numune 10 yılga, 20 yılga planlar kurup yaşav, imanına zalıp gidesin, abidtansın da 50 yaş verilmez kendini kimsin. Abidtansın. Sahabeler ile namazı okuyanlar ikindini okuyamamız dedi. İle okuyorlar, ikindiye kadar yaşap bulmazlar. Sıvısı olur. Biz cemaat 10 yıl aslında yaşayabiliriz. Biz yaşayabiliriz. Sahabeler yok, biz yaşayabiliriz. Şuna göre uzun planlar kurup, şundan cemaat tam bir sebep var. Bek artık aile hem balalar bilen meşgul. Min anın cemaat, min hürmet iken, ertengi 6'da bütün mundiravanyesi bilen malayını, 7 yaşık malayını hakkiga alıp bargan etiga hürmet. Andı etiler. Ertegen turib alıp bara, kiyindire, kitip tura, anasının mektepke alıp bara. Bunun eti cemaat hamdi. No! Kayakıtta işleriz. Şol bala dep yaşayız indi. Bala eğlengen ilahqa. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Fitne ol bizim için, sınav. Nişik sen şu balan bilen münasebet qarasın. Allah Teala qalam üstündesin, ili yok. Bala eğlendirmesin ha. Sen balanı kılın, eğlendirme. Şunu biliriz cemaat, şunda kanun var. Kaide. Kim nerseni özüne ilah eder, bütün problemini şundan görecek. Biliriz. Yerinizni evliya deyip yürüseniz, Allah'tan üstün koyur. Şu yerinizden göre başınız problemini. Balağız deyip yaşasanız, bala, Allah yok, bala var. Şol baladan kile başlı problem. Niçin? Allah Teala'dan tanrıdır. Akşa. Şu akşadan kile problem yok. Nerseye tavunasın şundan problem yaşar.
Şundan ko'rinadi. Narsaga tog'lansin, shundan keyin gapiradi. Ham jamoat sindi sabab imonning zaifligine bu jamoat artıq ko'p yıqlov, artıq ko'p aşağı, artıq ko'p yol, beyran, maskarat, artıq ko'p silav, ham artıq ko'p aralashuv. Çamanır. Bular imanlar bildi. Ko'p siysin ekan, so'zingda keta ko'p bo'shsiz. Buni jamoat siz e'tibor etsangiz, ikki kishi yashashganda taqtaga yozam, prямо taqtaga yozam. Kishilarning so'zlari ishirishdan turadi. Böyle iki kişi yaşarsa, prosa tınatlayaramıyor, o işler gitmiyor. Tınatlamıyor demek, işler. Mene cemaat, işten turadi, bütün işte yok. Bu bağlı, bir gezindi, mene bulayım. Maqtamı, mene kilevlerge biz yasadık diyeyim onu. Bir kısmı köy çıktı. Oldu galiba, mene maşına atıp tegeleri bu yasadık biz. Bakşağı bana aldım beni böyle giderse ya çok da koyduk. Utandım ben benim adamım diye pomidorlar üstüne. Gelip aşağı gitmeyin pomidorlar bunu bizim pomidorlar bu yıl. Anında biz karadık insanlar. O evet bize su buyunda bile. Bu da ne 200 metre. Maktanım. Zarlanı. Anzarlanaydı. Naşardı. Öyle geybet yıkan naşar. Kazanım, maşallah da Вообще, bir zorlanlar. Yakin dol gaybet. O hayvan bile bir başka şey değil. Alın bir arlaşası da olur. Çıktı bu вообще. Mene cemaat, mene maqtanu, zarlanu, gaybet, kişinin süs. Ezgine var, elhamdülillah diyen sözler, rizalık sözleri, öyle bir dua koyuyorlar. Elhamdülillah. Mene bu gümmi kişiler. Şu an kelimeyi Müslümanlar değil, gümmi kişiler değil. Müslüman şeklinde elhamdülillah var, çok da değil. Şu an kelimeler mene bu sebeplerini üstünden nice kişilere ikkenliğin hakkında var devamlı şaralar. Elhamdülillah atın tevzikilesi ders ki. Dersi tutulmuş telefonu etmiş o da tamamdır. Cevaplar. Şu an cemaat elhamdülillah Rabbil Alemin. Kilesi derste bizning inşallah Kureyş suresinin son ayetinden başlayacağız. Ondan sonra filge koşacağız inşallah. Hem de bu iman zayıflığın neşe getirip devalarına ikkenlik hakkında da sizin bilen söyleşiriz. Rabbena taqabbal minna innaka entas semiul alim ve tub aleyna innaka entas tawwabur rahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.